ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mudahwema kubana natwe ngaha mu ruhererekane rw'amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abene igihugu. Ni amakuru mashya agezweho kuri uyu munsi w'indwi wa gatandatu, aho bigaragara ko igisoda cy'u Burundi cyagabye igitero gikomeye mu Minembwe. Igitero cyari kigamije gusenya ibirindiro by'umuhari M23 ndetse na twirwaneho. Turaza kureberamwe uko izo operasiyo zakozwe, turaza kandi kubabwira ko hari umugambi ukomeye uri gutegurwa aho igisirikare cy'u Burundi kigiye gufatanya na SANDF guhangana n'umutwe wa M23. Turaza kureberamwe ibyatangajwe n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Afurika y'Epfo, aho aciye aratangaza ko bagiye kugaruka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu muhari. Turareba uko ibingibi biri gutegurwa. Turaza kandi kurebera hamwe amasezerano akomeye Muhoza amaze gusinyana n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aya rero ndetse n'andi niyo tugiye kugarukaho mu buryo butosoye. Ngusabe ubane natwe kandi niba ari bwo bwa mbere dukurikiye ufyonde sabone maze wiyongere mu muryango w'ababana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende yabashyikiriza amakuru atosoye. Reka duhere Iminembwe tubabwira operasiyo ikomeye igisota cy'u Burundi cyakoze. Amakuru atugeraho ari guturuka mu nkengero za komine Minembwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'uburasirazuba bw'iyi santere aragaragaza ko igisirikare cy'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi FDNB cyitwaye neza mu bikorwa bya gisirikare byo kwirukana umutwe mu 23 nk'uko bitangazwa n'abari mwabiriya bice. Ibikorwa rero bikaba bizabaye mu buryo budasanzwe kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi igenekerezo 21 Ruheshi mu mwaka wa 2025. Bikaba rero byakurikiranye n'ibitero bikomeye byari byagabwe ku munsi w'ejo ku munsi ugira gatanu w'indwi. Nkuko rero amakuru aca atugeraho biravuga ko ku bufatanye bwa Force Armée de la République Démocratique du Congo FARDC ndetse na FDNB bateguye operasiyo bise Opération Fraîche de Reste. Iyi operasiyo yari igamije guca intege ibirindiro bya M23 na twirwaneho byari byarigaruriwe muri ibi bice, barabishinze ahitwa Nyaruhinga n'ahitwa Mukoko. Hari hasigaye haba ibirindiro bikomeye by'uyu mutwe umaze igihe kinini mu mirwano bahanganyemo n'igisirikare cya leta. Mu gihe bivuga ko commandant des opérations ari umusirikare w'uturuka i Burundi ufite ipeti rya koloneli wafatanyije n'umumajoro wa FARDC, aho bitangazwa ko yari yashinze manevre tactique ndetse yashyizeho n'ingingo z'ingenzi muri strategie militaire. Biravuga ko rero hakoreshejwe uburyo bwa manoeuvre de secrètement, aho ingabo z'u Burundi zafashe icyemezo cyo kugota ibirindiro bya M23 hifashishijwe unité spéciale za commanda force zambutse mu misozi hanamye yahitwaga Gakenke na Miko, zikaba rero zarasi icyarimwe. Ibyatumye M23 ndetse na twirwaneho basa n'abasubira inyuma. Hari kandi uburyo buzwi nka foi nourrir de artillerie norde hifashishijwe mortier 120 mm na canon de 105 mm, aho bitangazwa ko igisirikare cy'u Burundi cyateye ibirindiro by'umwanzi kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu kugira ngo babashe kumurasa mu buryo buhamye mbere yuko bohereza infantry mu mirwano mu buryo bwa bugufi ubwo barwaniraga ahangaha. Amakuru dufite biravuga ko kandi hifashishwe mu bijyanye n'ubutasi ibyo bari bise système de reconnaissance bayise système de renseignement avance, aho FDNB yakoresheje réseau d'espionnage hamwe rero n'ibijyanye no kuba bakurura amakuru bakuye mu baturage kugira ngo babashe kumenya neza aho M23 ifite ibirindiro. Biravuga ko rero uru rugamba rwatunguye bikomeye M23 yari iri mu bikorwa byo kuba yakagura ibirindiro muri ibi bice. Bikaba byabaye mu buryo butandukanye. Amakuru atugera avuga ko hagana ku isaha saa 11 za mu gitondo umutwe wa Vanguard w'igisirikare cy'u Burundi watangiye gutera mu mirongo y'ahitwa Nyaruhinga ahazwi nko kwa Viatori. Aha niho rero byavuzwe ko
M23 yari yarashinze ibirindiro bikomeye aho yakoranaga byafi na twirwanaho, ndetse bikagaragara ko ahangaha bari bamaze igihe gito bahashinze ibirindiro, ariko M23 ikaba bivugwa ko yaba yasubiye inyuma ho intera ngufi. mu basirikare b'u Burundi wahaye amakuru bagenzi babo abinyujije ku rubuga rwa WhatsApp yagize ati twahise dukoresha attaque de encre dutera twihuta twitwaje grenade mitrailleuse ndetse na faiseur de forsta AK47 duhangara n'umwanzi wari wayihishe mu biti no mu bihuru. Ingabo zacu zagize ubutwari bwinshi zifata ibirindiro by'uwo mwanzi bitagoranye ahazwi nk'ahitwa kwa Mukoko n'ahitwa Nyaruhinga. Ingabo z'u Burundi zasenye ibirindiro bine bikomeye byaye mu 2023 bikitirirwa rero ko iyi mirwano yabaye mu gihe gito, ariko ikaba ari imirwano bivugwa ko yageze ku ntera nini bitandukanye nuko babipangaga. Biravugwa ko kandi muri bice ari kwitegurwa kuzanwa Brendelegre FARDC bivugwa ko izafatanya n'igisirikare cy'u Burundi mu gukoresha imodoka za gisirikare zifite ubushobozi bwo kurasa ndetse no kurinda abasirikare mu gihe cy'intambara. Biravugwa ko kandi hagiye kuzanwa izindi drone de reconnaissance, aho bivugwa ko ku nshuro ya mbere bagiye kuzana izindi drone z'ubwoko bushya muri ibi bice bitandukanye bya Minembwe kugira ngo babashe kugenzura umutekano w'ahangaha. Nubwo rero abaturage batuye habo bavuga ko FARDC ibangamiye umutekano w'abaturage. Biravuga ko kandi hagiye kongerwa imbunda zo mu bwoko bwa mitrailleuse. Biri guteganywa ko ingabo z'u Burundi zizakoresha imbunda za mitrailleuse ndetse na za PKM, ndetse ibi bikaba byitezwe ko bigomba kuba bizafasha igisirikare cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza ibice bamaze iminsi bamburwa, kuko muri gahunda bahawe yaturutse muri Etat Major y'Kinshasa ndetse no kwa General Prime Niyongabo nuko bagomba kwisubiza ibice byose bambuwe kuva uyu mwaka watangira. Biravuga ko FDN biri kugaragaza discipline militaire ndetse mu buryo budasanzwe, kuko ingabo zayo zakoze coordination impeccable hagati ya infantry ndetse na artillery, aho bivuga ko chef de bataillon ni umusirikare ufite ipeti rya colonel, aho yagaragaje ubushobozi mu kuyobora manoeuvre tactique, aho yirinda ko ingabo ze zakinjira mu mutego w'imbunda z'umwanzi cyangwa se aho azibuza ko zakongera kugwa mu ikosa ryo kugwa mu rambushi nkuko mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara. Abaturage bo muri aka gace bakaba baragaragaje ishimwe rikomeye ku ngabo z'u Burundi zaje kubafasha, kuko hari bamwe muri aba by'umwihariko abafurero bavuga ko bashaka ko FDNB ndetse na FARDC ari igenzura ibi bice. Ariko rero abo mu bwoko bw'abanyamurenge bo bamaze igihe kinini batabaza bakavuga ko bakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umwe wo mu bwoko bw'abafurero yagize ati twabonye uko abasirikare b'u Burundi bitanze baducungira umutekano, bari bafite ordre na discipline, batabaye abaturage basenye ibirindiro by'umwanzi batitaye ku kaga. Bikaba rero bivugwa ko kuri ubu ngubu ibirindiro bine bya twirwaneho byasenywe burundu. Intwaro zitandukanye zirimo RPG ndetse na AK47 na za mitrailleuse zikaba zafashwe n'ingabo z'u Burundi. Biravuga ko rero kuri ubu ngubu urugamba rukomereje mu nkengero z'ahitwa Mukoko n'ahitwa Nyaruhinga hafi yo kwa Via Theory. Biratangazwa ko kuri ubu ngubu rero ibintu bitoroshye cyane, urebye rero ukuntu igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwitwara muri izo operation. Bikaba rero bitandukanye nuko mu minsi yashize byari bimeze, kuko byagiye bigaragara ko leta y'u Burundi itari ifite imbaraga nyinshi muri imirwano, ariko kuri ngo biragaragara ndetse byamaze kwemezwa ko bari gukora iyo bwabaga kugira ngo urugamba rubashe guhindura isura. Mu yandi makuru ahari nuko mu gihe muri ibi bice bikomeje kuberamo intambara biri gutangazwa ko igisirikare cy'u Burundi kigiye kwakira ibikoresho kabariwe bigiye kugifasha kurwana. Biravuga ko rero amakuru ahari nuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuba cyakemera ko kigiye kwakira ibikoresho bizatangwa na societe izwi nka International Golden Group ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho rero bivugwa ko izi ntwaro zizajya zivanwa i Kinshasa maze zikazanwa i Bujumbura zikabona kwambutswa zijyanwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Harimo rero imodoka za Burende ndetse n'amasasu yabyo. Mu gihe bivuga ko ibingibi bigiye guhindura byinshi kuri urugamba FARDC irimo, nkuko rero bigaragara amasezerano yasinywe hagati
igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uru ruganda nuko bazabaha imodoka zisaga 160. Biravuga ko kuri ubu ngubu zigera kuri 80 zo mu bwoko bwa Kasade zifite ubushobozi bwo kurinda abasirikare mu gihe bari ku rugamba, ndetse n'ibimodoka bya Canon do 20 mm hamwe na machine gun za 12 mm zizaba ziri kuba zikoreshwa. Iza mbere zamaze kugera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikaba rero zigiye kunyuzwa i Bujumbura kugira ngo zimwe zibashe kugera neza mu mujyi wa Uvira ukomeje kugenda usatirwa n'imirwano ikomeye. Biteganyijwe ko imodoka za Burende za mbere zizagera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zinyuze i Dar es Salaam muri Tanzania mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Bikaba rero bizahita bitangira kwamburwa mu buryo budasanzwe bizanwa i Bujumbura. Biravuga ko kuri ubu ngubu rero hari ahantu hazajya hatangirwa imyitozo yo gukoresha izi ntwaro zizaba zije, harimo Camp Muha aho ingabo z'u Burundi zizahugurirwa gukoresha izi Burende ndetse n'imbunda zigezweho. Hari kandi base opérationnelle do Katumba ahateganyijwe kuzashyirwa igice cy'izo Burende zizakomeza zambuka umupaka zijyanwa mu mujyi wa Uvira. Minisitiri w'ingabo mu Burundi akaba yarazagira uruhare rukomeye mu gukurikirana iyi gahunda igamije gukumira ko M23 yakinjira mu mujyi wa Uvira, gushyigikira ibikorwa bitandukanye igisirikare cyabo kiri gukora ndetse no gukurikirana imikoreshereze ndetse nuko izi ntwaro zicungirwa umutekano. Amakuru yizewe aravuga ko amasezerano yasinywe hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na International Golden Group afite agaciro ka miliyoni zisaga 45 z'amadolari y'Amerika, aho biteganyijwe ko hagati ya 2025 na 2027 Burundi buzaba buri muri iyi ntambara buzungukira bikomeye muri izi ntwaro leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izagizana. Harimo rero imbunda za Burende ndetse n'ibikoresho byazo byose, harimo imbunda za Canon 20 mm, machine gun za 12, ndetse biranavugwa ko ibingibi byose bigiye kuba byahindura uko FARDC ndetse na FDNB bagaragaraga ku rugamba, kuko kenshi byagiye bigaragara ko wasangaga hari igihe batsindwa kubwo kugira ikibazo cy'ibikoresho. Biravugwa kandi ko Uburundi kuri ngubu buri kurwana nk'ubwiyahura bitewe nuko hari agambaza musiki kemerewe igihugu cy'u Burundi mu gihe babasha kuba bakora ibijyanye no gutsindura urugamba. Byifashe gute? Hari amakuru mashya tugezeho aravuga ko generali wa Afrika y'Epfo yamaze kugaragaza ko bagiye kugaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Dazani akaba yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziteguye kongera gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko harwanira n'umutwe mu 23 mu gihe cyose bizaba ngombwa. Bamwe bati bagiye gufatanya n'igisirikare cy'u Burundi guhangana n'uyu mutwe. Amakuru arakomeza avuga ko uyu generali yabitangaje ubwo yaganiraga n'abasirikare ba kiriya gihugu baheruka gutaha bavuye mu mucyo wa Goma na Bambiro aho babaga kuva muri Mutarama umwaka. Bikaba rero byaraje kurangira batsinzwe mu mirwano ikomeye yasize uyu mujyi wa Goma wigaruriwe n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru akomeye abigaragaza. Uyu general Rudazani yabwiye abasirikare ayoboye ko M23 ubwayo yiyemereye ko Sandefu yayikubise ahababaza ubwo barwaniraga i Goma. Yashimangira ko ibyabaye biteguye kubisubiramo mu gihe bazaba basabwe gusubira kurwana n'uriya mutwe. Yagize ati iyi nkuru ibarwa n'abari ku rundi ruhande rw'urugamba kubera ko bayizi barayumvishe kandi ni nabo bayihamya. Rero nibiba ngombwa ko dusabwa kongera tuzasubirayo kandi nzajyana namwe. Akaba ari byo yatangaje. Urugamba rwasize M23 ifashe Goma, Afrika y'Epfo yemeje ko yatakarijemo abasirikare 14 ndetse ingabo z'iki gihugu nazo nizo mu bihugu bya Malawi, Tanzania bafatanyaga nabo kurwana, nabo batakaje abandi basirikare batari bake. General Rudazani yabwiye abasirikare ba Sandefu ko nubwo batashye we abibara nkaho batsinze urugamba kuko nyuma yo kutarusubiraho bizabaye ngombwa ko uwo bari bahanganye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajya ku meza y'ibiganiro
ibi rero bikaba byafashwe nko kwikurayo cyangwa se politiki igamije kujijisha ndetse no kwihunza igisebo kuko byari byaragoranye ndetse n'inteko nshingamategeko yari yamusabye ibisobanuro minisitiri w'ingabo ku bijyanye no gutsindwa kw'izi ngabo ndetse n'impamvu ikomeye yatumye ingabo z'iki gihugu zigwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo abarimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Julius Marema wo mu ishyaka Economic Freedom Fighters yari yatangaje ko ibi biri kuba ari ibintu bidakwiye ndetse icyo gihe yari navuze ko ubwo ingabo zajyaga muri iki gihugu yabonaga ko zizatsindwa urugamba kuko yavuze ko nta bikoresho zifite ndetse nta n'imyitozo ikarishye yazifasha kuba zarwana bitanga umusaruro. Ariko nk'uko byagiye bigaragara ndetse binavugwa ngira ngo mwarabibonye ko ubwo M23 yafataga Goma habaye kuzamura igitambaro cy'umweru ku ruhande rw'igisirikare cya SAMIDRC. Biro bikaba byaragaragazaga ko bashaka ituze ndetse biza kurangira urugamba ruhagaze baza kugirana ibiganiro M23 nubwo bitatanze umusaruro. Ibiganiro bagiranye byari byo kugira ngo aba basirikare ba SAMIDRC bagire uruhare rukomeye mu gusana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma maze bazabashe gutaha bakoresheje indege, ariko ibi ngibi ntibyigeze bikunda kuko bidatinze AFC M23 yaje gutangaza ko igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatatiriye aho cyahaye ijambo ridasanzwe bamwe mu bakorana bya hafi n'imitwe ya Wazalendo bahungabanya umutekano w'abaturage Goma. Icyo gihe biravugwa ko abasirikare barenga 800 barekuwe na SAMIDRC bigizwemo na MONUSCO binjira Goma bahungabanya umutekano. Icyo gihe rero agace katangiye kuzamo ibyatumye projet yo kuvugura ndetse no gusana ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma bihagarara. Ibyaje kurangira SAMIDRC isabye ko igisirikare cyabo cyacyura ibikoresho maze mu kwezi kwa kane batangira gucura ibikoresho bya mbere aho byagiye bitwarwa n'amakamyo bikanyura mu Rwanda maze bikerekeza muri Tanzania mbere yuko byoherezwa iyo byaje bituruka. Bidatinze muri uku kwezi kwa gatandatu nabwo abasirikare ba SAMIDRC batangiye gutaha banyuze mu Rwanda dore ko batwawe na bisi zikora ubwikorezi mu gihugu cy'u Rwanda zo mu bwoko bwa zo muri kampani ya Ritiko. Aho rero Yutongo imodoka zikorwa n'inganda zo mu Bushinwa zagiye zitwara aba basirikare zikabageza mu gihugu cya Tanzania mbere yuko bafata indege berekeza iyo baje baturuka. Ibiro bikaba byarafashwe nko gutsindwa gukomeye ndetse bigaragaza ko urugamba rwabazanye batigeze barushobora nkuko baza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2023 bari biyemeje kurwana ariko ntibigeze babigera kuko baratsinzwe ndetse hagaragaye n'igisebo gikomeye kuko hari abasirikare bagiye batabigaragara ko batwikiwe baterewe inda ku rugamba. Ibyo benshi bavuze ko ari ukwiyandarika ndetse no kutamenya inshingano z'icyabazanye. Kugeza ubu ngubu M23 ikomeje gucungera umutekano mu bice bya Goma, Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye aho bavuga ko kuri ubu ngubu bari gukora ibishoboka byose bongere basane ibyangijwe n'ubutegetsi bavuga ko ari bubi bwa Kinshasa. Ariko Kinshasa ikomeje gucura umugambi w'imirwano ibikomeje kugenda bigaragara ko bishobora kuzavamo ikibazo gikomeye mu gihe hatabaho kuba hakurikizwa inzira y'ibiganiro kuko abahanga muri politike ndetse n'ububanyi n'amahanga ntibatinye kugaragaza ko ibiganiro ari byo bikenewe kugira ngo amahoro n'ituze byongere bigaruke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe ngwino tunyarukana Kinshasa tukubwire ko ingabo za Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zameranyije kwagura ibikorwa bya Operation Shujaa bigamije kurandura ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu bice byo mu ntara y'Ituri ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Aya masezerano akaba yashyizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Julius Mbanza Mwalimbwe i Kinshasa. Bakaba barayashyizeho umukono ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki 20/2025. Ubusanzwe kuva mu Gushyingo 2021 ingabo za Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanya kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Gusa isuzuma ryakozwe byagaragaye ko zikwiye kwifatanya no kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Codeco. Mu butumwa General Muhoozi yanyuje ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bitandukanye ndetse yagiye agaragaza ko Codeco idakwiye kwihanganirwa kubera ko ikomeje kwica abanyekongo cyane cyane abahima bafitanye isano n'abagande hashingiwe ku masezerano avuguruye. Ingabo za Uganda biravuga ko
bazakomeza ibikorwa zatangiye, aho rero bivugwa ko bazakomereza mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse bakarinda umutekano w'ibikorwa byo kuvugurura umuhanda wahitwa Kasindi Beni Butembo. Ingabo z'ibihugu byombi kandi zemeranyije gushyiraho itsinda rihuriweho rishinzwe iperereza ryerekeye ibi bikorwa ndetse hakazabaho ubufatanye mu myitozo ya gisirikare. Biteganyijwe ko ibiganiro bihuza abahagarariye ingabo za Kongo na Uganda i Kinshasa bizamara iminsi 3 bikazakurikirwa n'ibindi bizabera i Kampala mu gihe hazemezwa ibyo izi mpande zombi zigomba gukora. Ibi rero bigaragaza uko gahunda iteye. Reka dusoreza ngaha, ufyonde sabone cyangwa ukore subscribe bitewe n'ururimi wumva. Hano twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye muri politike, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu. Kutabana natwe no guhomba. Astra Vista.